clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vek ule tun truma chon trum dang anglo takin zanin inkhel tur fixer lama train bul kan tran anga inkhel result te le football thuleng te thlirangai thla kho na in nei donang o soita kang khan zanin zanlai pet dar som pahni le chan ve hian Europa club lian te in nelna lian pahni UEFA Champions League champion Paris Saint-Germain le Europa League champion Tottenham Hotspur te chuan UEFA Super Cup champion zok ni anin chu don na Europa ro rel tak tak ni anin chu don kan ti thayang mitam tak ngai danin UEFA Champions League a champion team hi an champion tlang pui mai in an ring thina adikna chen te po a oma ma se inel na sang zok UEFA Champions League a champion hi Europa League a champion hian an lo hne ve nual to boka chuwang chuan inkhel munam tak ani nge arinom Paris Saint-Germain lam hi season liam ta khan English Premier League club te an ngam le ya UEFA Champions League B ka Manchester City Liverpool le Aston Villa te an hneya phutakin an champion zui nge ani kha ma se Club World Cup final a ero English club London club Chelsea chu an ngam lo hle thonga hemi wang hen London club Tottenham Hotspur lam hen beisei an nei len pha hle anne Tottenham Hotspur lam hi season liam ta khan Europa League team traber chu an ni lo chianga ma se van nei takin an kal chho beka atopa Manchester United nein champion no moi an choi ani kha league lama phei chon an tlalo chawa ma se Europa League an champion awangin UEFA Champions League direct in an qualify ya Super Cup final hial an khel thei pha anne Paris Saint-Germain le Tottenham Hotspur te hi Tottenham Hotspur le Paris Saint-Germain te hi he inel na hian an la champion lo pialama trum khat an khelna ve tur ani don na champion zok hian an club chanchina history an siam don na he inel na an club an champion ma sakbe record ro pui bik an siam thayang aro pui dang dai hle don tinani chu Paris Saint-Germain le Tottenham Hotspur te hi football chanchina hin anin machon han sei tur le han en le tur atam lo khop maya inel na puitling kan hantia chi phei chuan record high le tur an nei lem lo friendly match nama ero kumsang ni sompasari khan an loin machon towa Intercontinental Champions Cup a Tottenham Hotspur hian goal ni in Paris Saint-Germain ni an neya hemi nuwa anin machon le masakber ani don anne anin machon tur probability tonga unlock le football pandit te tang chuan Paris Saint-Germain chakring zok an tam khop maya Thomas Frank now Tottenham Hotspur nge Luis Enrique now te Paris Saint-Germain hi champion zoka kanrin lomle comment section lama khan thailang tonang o inkhel result lama lut vele tadai ila ni zana UEFA Champions League third qualifying round second leg inkhel munam taka Jose Mourinho en Colmek Fenerbahce lam chu an comeback an king pui first leg goal ni goal khata an ngam lo Dutch club Robin van Persie a en Colmek Fener chu goal nga goal nin an le thal he inkhela hian Fenerbahce hian goal shot tum som pali an neya Fener lam hian goal shot tum som paruk nei thungen inkhel pum pui thlera Fener lam an tha zoka Mourinho nauten goal an khung tam zok anne he inkhela hin first half goal alu don lo emoti no minute somli pakhat na Fener team tan huanga siam sak atangin watana be chon ma an hruaina goal aron khonga aggregate goal thum goal khata ma an hruaina ani chi bok chakngei turangai an ni man tinani chu ma se hun tampo aliam ma minute somli palina Jose Mourinho now ten thilmak anron lan tera minute somni palina hian Semanski siamsak atrain Brown chon an sipur aron suta farsa fun top roll deu tho additional time ma Nesri siamsak atrangin John Duran chon an sipur John Duran chon ma an hruaina goal aron khung leya aggregate anin tluklan na ani chi bok first half goal dang alubel zui talawa second half an run deu chau 10 minutes somnga pangana Brown siam sak atrain Fred chuan Fenerbahce tana an goal thumna arun khung leya aggregate ma an hruaina anita chi bok
hemi nuai ro goal dang kan mu bel mai lova hun top ma hret minute somriat pathum na Fenerbahce team tan brown na siam sak atangin en nesri chon an goal li na aron khung leya Mourinho wa nauten an ngam ang ring hle hun top ma hret minute somriat pakwana Fener team tan watan a be chuan hein khela a goal ni na le an be sei tinung deu turin hun tha goal aron khung ve leya natakin annor le zui ngal anne amai ro chu annor lo tan tuara minute som ko pangana Fenerbahce team tan Talisca chon goal aron khung bel leya Mourinho wa naute heng goal nga goal nin hne na an changa comeback ro puilan tiren playoff round anin pet kai zuita anne playoff a hin Benfica chu an machon leang friendly match lama po Real Madrid an chaka an king pui Tirol chu silify ngotin an hne he in khelain Tirol lam heng goal shot tum khat chau an neya aba khi chu Real Madrid shot vek anito anne Real lam heng goal shot tum som ni pakhat an neya ball position anin thlaudan phei chu pui tak aneya Tirol lam hen ball an chang man meu lo kan ti thayang he in khela hian atir train Real in goal an khung deuh mal maya minute somna dia sa siam sak atrain Militao chon ma an hroina goal khungen minute som pathum na Arda Güler siam sak atangin Mbappe chun an goal ni na akhung le first half ang goal dang alubel zui talava second half minute somma pakwana Shomeini siam sak atangin Kylian Mbappe chun hein khela a goal ni na aron khung le Real hian nor zui zelin minute somriat pakhat na Rodrigo chon ben chatanga ron lu chungin goal aron khung ve leya Mbappe chon thatakin asiam sak anne goal dang alubel zui talafa Real Madrid hian season tran ma an game khel nung bera silifyin osam takin hne na an chang German Bundesliga club Bayern nampo an chak shrama an kingpui Grasshopper chu goal ni goal khatin an hne Bayern Munich team tan hengkar le asare ten goal an khunga Grasshopper team tan Lorison goal khat a khung ve bok ti hian Bayern Munich ton season tran ma an game khel nung bera ne na an changta anne Italian Serie A club Inter Milan po an chaka an kingpui Monza chu penalty pe ta an hne hein khela hen Monza team tan Kura le Aziten goal an khunga Inter Milan tan Esposito chun goal khat khungin Monza team player poimo Samuel chun an lama goal khat atilut pal bok penalty mga achak jok chon aniya Inter Milan hi goal nga goal thumin an chak anne tihian Inter Milan hian pre-season tour an man that chun zom zela season tran ma hian in Olympiacos chu an machon leang in result lam chu ka san taila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Donnarumma tangin bul tran don ta ila Donnarumma hian ni sana ma khan thu thar chinni aron neya a thu thar nei machak jok chu Manchester City in andor thu anne City lam hian an goalkeeper Ederson chu chotir an tum ni hin alanga chumi mun rok lo khatu tura tan chuan Donnarumma hi senglu an tum a ang hle he thui Fabrizio Romano chon aron tar lang towa City hian andor na po an thelu to thu puan an hi bok hetiang kara hin ni zan lama ve khan Donnarumma chon thu thar aron neya media ten an kom na Paris Saint-Germain chu a cho san ngei tur thu a soya chu tlap ne na boina an nei wang ani lo thu le ama thutluk na ani thu a soya season thar tura tlap thar anei tur thu a soi chiang zui bok City lama hian ani kan mu mai arinom Donnarumma hi tun din hmuna Paris Saint-Germain hin amana pawng million somthum vel an phut ani Liverpool legend Steven Gerrard point thu thar aron neya Liverpool tima alo khel puito Michael Owen chu afak khop mai Steven Gerrard chon he tlap tran tu te hian Michael Owen hi an ngai na loti ka chianga amai ro chu ani na takle tlang takin han soita ila tun naya footballer thati an soimek Lamine Yamal le Kylian Mbappe te hian Michael Owen than phang lai takha an phak lo emma kumin rol anga han chut po hin Michael Owen hi Yamal le Mbappe te kum ang vela hian a thato emma khai khin chi po an ni lo ani Michael Owen kha ania hian a thazok ti hin asoi Liverpool legend Robbie Fowler point thu thar aron neya Joe Pedro chu
Gyökeres aya ache thadzok arin thu asoi Robbie Fowler chuan ka ngai dan hi mitam takin anpum ve kher don lova mase ka ngai dan tlang takin han soita ila Joe Pedro heng goal akhung tamzok karing ane Gyökeres hi chu Premier League khachiang sa ani ve lem lova he lika insiam thar tur le insiam tha chhozel tur chon hun amamo don ane insiam tha thuna chon striker thaber te chu alani nge yang Joe Pedro ero chu tiang chu ani ve lem lova Premier League khachiang sa Premier League a gol khung thei kan hriat sa ani ya Gyökeres sian apha karing che lo tin asoi Rio Ferdinand thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Ferdinand chon United team in player an lei fu lo na salutuk chumak ati thu asoi Ferdinand chon YouTube kal tlanga podcast anei na Sir Alex Ferguson khan United team kha ain kol thathin emema a chho san nuwa ero player in leikonga hen he team hi an che tha thei me lo ani United hian Sir Alex Ferguson an a chho san nu khan player somni pakwa emo aya tamhial te po an seng nu toin ka hria a dikta ka soi chuan heng ho zo zai jing atang hi chuan player tha engemaw za chu anom ngei tura kanga ya ma se chu tiang chu a thleng mi lo ani player man to deute man tlom deute po an seng nu te hi beisayan phak lo thin emema hei hi enge chan ti po soithiam har sakhop ani towa thillung chia thlak tak ani United team ina an seng nu zinga chuan Bruno Fernandes Zlatan Ibrahimovic le Ronaldo an seng led le tekha a fu ber te chu an ni ya thil dang hi chu an seng nu ang hawa hi chon thil fu tok lo atam hle ti hin asoi Chelsea team ina seng nu tuma an helmek Alejandro Garnacho point thu thar aron neya media ten ankom na football chu tharuk atanga thlasom pani vel chosan thu thei din mona adin thu asoi Garnacho chon tun din mona tlap ho tu tenen kanin befel towa he tlap hi ka chosan angai ti hi thutluk na chu anne Chelsea lama hen lu ka du ti ka soi towa hei hi ka din na nga ya kala ding reng anne United team ka za lo wang ani lova ka chuak don ro ro ani chuan he team hi ka thlang ani Chelsea team hian min seng lut lo ani chuan tharuk atanga thlasom pani vel chu football khel lovin ka om ve don ti na niin alanga United team hian min chhor an tum to lovin ka hria tiin asoi David Ornstein an atarlan danen Alexander Isak point nizang khan thu thar aron neya Newcastle United laka anwar thu puan anne Ornstein hian atarlan danin kumsom ni pangau pa Swedish striker hian Newcastle United tan trum khatma inlan atum to lo thu asohia an chuatir lo ani chuan season thar lo tura Newcastle United tan game khel atum to lo thu asoi hei mai ba ka hian St James Park a football zin kong chu atop to thu asoi boka Newcastle United hian an chuatir ngei angai arinom ni zanama ve khan Liverpool lam chuan Alexander Isak hi andornon le tur thu an ti chiang taboka atopa chon anin dor hlo tlin ngei arinom Manchester City lampo Savinho chungchanga thutluk na nget an siam theita ni hin alanga kol zui du viau ma se Savinho hian chu adu miawa City lam hian times in atardan danin chuatir an phaltak thu ni jang khan puan anni Savinho hian khelna mun achang tam tok lo nin a in hria ni hin alanga hemi wang hian chuamai apoi ti talo anni tundin muna Tottenham Hotspur UEFA Champions League khel tur chuan sengnu andu thu an soi towa Savinho po hian Tottenham Hotspur hi zom adu thu alo soi to boka anin dor hlo tin ngei arinom Tottenham Hotspur lam hi antrang khop maya Fabrizio Romano atarlan danin ability eze chu senglu antum thu ni jang khan puan anne Tottenham Hotspur lam hi UEFA Champions League khel tur an niya tranpo an lana sa le hemi tan hin mithar senglu chau antum zela ability eze po mai antum talo anne Arsenal team chu makhal antum nge arinom Saudi Arabia lam point thu thar anron nei vele ta Saudi tlap pahat aming tarlan lo chuan Vinicius Junior chu Euro makdadoi zathum somwa lei anin hom thu anlon soi tatlat maya Real Madrid lam hian anpom sak angem ti chu tuna tanga rei lote hen kan hre tu rangai anne
Vinicius Junior le Real Madrid te hian tun hnai chawa borok engemaw neu an nei na sakhop maya Mbappe an du sak jok awangin Vini hi alung oi tok lo ani hemi wangin a chuarin na alian ni te point an lo tar lang to thin na Saudi lam hian amana Euro makta doi zathum somnga an ron phal ta hem maya anin senglu theyangem ti ero tuna tangare lote kan thre chho turangai ani Arsenal team tana lo in lan to Trent William Gallas point to thar aron nei ya Chelsea team in Garnacho senglu antum chungchanga thu thar aron nei William Gallas suan City Casino lamina ankom na hemi chungchang hi soin Gallas son tundin mona Chelsea hian Jimmy Gittens Estevao William le Joe Pedro te an nei ya chuti rual chuan noni madweke le Jadon Sancho te an nei to lo thung an ni chuwang chuan antar malam thuam chak hi chu an lamamo renga Garnacho hi theina sang tak nei ania United team tana a khel dan po kan mu theu ani hi Chelsea team hian an senglu tani chon an that pui karinga Real ru pel he lem na vin ani hi senglut mak se poi katilo hle tin asoi Manchester United lampoi ni jang khan thu thar an ron nei vele ta antlar hnung lam thom chak an tum na konga upame kanno chu senglu an tum thu puan ani United team hian antlar hnung lam hi thom chak an tum angreng khop maya kumsomni paruka upame kanno lam hin an hoita a ang hle tundin mona khelmek na Bayern nampo hian an hi chotir an poite loni hin alanga kumsomni paruk chawa upa alani boka United team tan hian thillo mom takni turangai anne upame kanno hian season khaddai chaw contract anei towa free transfer a chotir mai ai chuan Bayern lam hian United ta hian an kaltir mai tepo arinom Chelsea lam point thu thar an ron nei vele ta ni san lama khan antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Pirehen kapi chu senglu an threlo thu puan ani ya kumsom ni pathum mi senglu tur hian amana po Euro makta doi somnga vel chu the chu antum ani Chelsea lam hin antlar hnung lam hi in thuam chak bel antum angreng khop maya Levi Colwill an chor theidon lo awangin amun rok lo khat tu tur an zong chho na sa to hle chumi tan chon Leverkusen defender kumla no pangtak theina sang nei box hi senglu antum don ta ani FIFA World Cup azo nuwa English Premier League ka kir atum le thu lo sei to tu Hurricane point tu aron nei chhole ta trak maya ni zana ma khan United team chuan senglu an hrelo thu an ron soi vele ta United team hin Hurricane mana pawmilen somnga paruk vel chu the chu an poite lo ni in alanga Bayan lam hian an phal sakangem ti ero zona lian tak ani thong United team hian tun transfer kongka in hong me ka hian senglu ero antum don lova January kumsang ni somni paruka ani hi pawmilen somnga paruk hian senglu antum don ni in an ron tar lang ani hemi chungchang hi court of side chon an tar langa anin dor ngei tepo arinom Manchester United forward Rasmus Højlund po achwarin na alian chhotran ta khop maya London Evening News ten antarlan danin Højlund hi tundin mona Inter Milan Roma Juventus Napoli le AC Milan te chon senglu an poiti lo thu an soita ni hin alanga adu ber tlapi azom thei arinom tundin mona United lam hian Højlund mana hian pawmilen som thuma tanga som level an phut ni hin alanga kan soi ho ba ka khan kumsom ni pahnia upa hi Atalanta lampoin an helmek ni hin alang bok BBC Sport lamin atarlan danin Arsenal forward Leandro Trossard po achho arinom ta khop maya BBC mewin atarlan ta ka chuan Trossard hian tlap thar azom arinom Belgian winger hi tundin muna Arsenal team lam hian ko zui an poite lutuk lava chuti rolin acham ani chuan khelna mun achang tam don to lo ani tundin mona Arsenal lam hian Victor Gyökeres le noni madweke te chu an senglu towa an nei sa te ho ne na hanbel khom phei chuan Trossard tan hian mun atam lutuk to lo turangai ani hemi wanghen amadu tu tlap te chu zom atum thu tarlan anita Manchester City midfielder forward te po kan ti thayang Jack Grealish po ni zangkhan Everton chun an senglu tak thu an puanga season khat chunga tan lonin an hoa an du ni chon pawmilen somnga velin a ngetin an senglu theidon bok Jack Grealish kan hriat ang khan
Aston Villa train pau million za chuang seng in City hian an seng lu ta khel chhelutuk lo ma se aman ato wange pepan achor thadu lo tepo kan ti thayang be se phak lo tia soizui a hlo khop maya season tharlo tura phei chuan atan mun om to lo thu an hril chiang to ani hemi wangheng Grealish en a khel phak na tur tlap Everton team hi azom ta ani World Cup khel phak nge atuma hemi wanga Everton pan te po hi kan ti thayang Erling Haaland point Jack Grealish an team ta na mi tangkai ani thu le achuak chu awi thu te po asoya thataka Everton tana inlan tura adu thu nen athla ani English Premier League club Manchester City lampoin ni sang khan thu thar an neya Rodrigo chu an senglu thei arinom ta khop mai Pep Guardiola hian antlar malam thom chak atum ang reng khop maya team tokin atarlan dan phei chuanin City le Real Madrid te anin beme ka Rodrigo le City te roin mimal in remna an nei fel to anni tuna changrei lo te ya Pep Guardiola hian Rodrigo hi asenglu arinom Ballon d'Or dong tur chung sang point in hnial atitam ang reng khop maya Paris Saint-Germain club ho to pan Nasser El Khelaifi le Barcelona club president Laporta te po tongkain anin beina sata khop mai Barcelona club president John Laporta chuan kumina Ballon d'Or an sem tur hi chu thil chiang sa ania Ballon d'Or choi moina dong tur chu Barcelona kan team player nge hi an ni don ani hei hi chu thil chiang ania midang tan be sei tur aum vela ve tin asoi hemi nu lokhian Nasser El Khelaifi chon thu thar aron nei vele ngala media ten ankom na Laporta thu sei chu thil om se nei lo mai ani thu soin Osman Dembele chu dong tur ani thu asoya Dembele an Ballon d'Or adong lo ani chuan boina aum ti na ani don na thil fair lo tak le indu sakna uchuak tak aum ti na ani mai ti hin asoi ve bok Arsenal team tana loin lan to thiu World Cup point thu thar aron neya season tranna Arsenal le Manchester United te anin machan tur chung changa angai dan aron soi thiu World Cup chuan Arsenal le United te na an game ha saber tur anni pani anin machan tur hi aborok atang don khop maya transfera sum an mangnem boka player thatak tak po an senglut anni thil mu cha kom tak ani bok chuti rolin Arsenal team ero an chung nung tura kanga ya sikhat fain United team hi an ne karing ani an senglu tharte hian goal an khung ero karing lova Gabriel Martinelli hi goal khung tur chu ani karing tin asoi Argentina star Maset Lablian tak tana khelem lo Facundo Callejo point ni zang khan thu thar aron neya Peru club Casco team tana inlan me Callejo chuan Lionel Messi ang kumina hen goal ka khung tam zok don na tundin monapo Messi hi ka phak trep to anne Messi hi ansoyang eme maro puinin ka shelava goal khung konga chuan keve mai po hen ka tluk donin kumina chun ka hriatin aron soive khau mai player thren khatte chun intirlar nan player ro pui kan han tiang chi te hi anron deu ve thina chutiang te po chu aron mang ve ni turangai anne Facundo Callejo hian season kalme ka goal som pasari akhung to wa Lionel Messi hian goal som pariat akhung tling to anne Liverpool lampoin ni zang khan thulo mom hria tur an neya antlar hnung lam thom chak an tum na konga ma gai chu mi malin remna an nei pui tho por Fabrizio Romano chon aron tar langa aman chungchanga Palace nen anin dor le mek anne Fabian hetianga atarlan ta ka chuan Liverpool a gai hi kan mu nge arinom United team lampoin goalkeeper thar chu senglu antum lo nge ni zan lama khan English news ten antardan danin Ruben Amorim chuan Andre Onana chu alarin tok thu asoi in alanga season thara an goalkeeper chu che danglam tir atum lo thu le season tharlo tura Andre Onana chu an goal veng tur ani tur thu asoi le ta ni in alanga United tran tu tan thulo mom nge thulo mom lo le Italian Serie A club Como lampoin Alvaro Morata chu an senglu tak thu an puanga season tharlo tura tan Morata hi an ho ta anne Morata hi AC Milan player ni ma se season liam ta khan Galatasaray tan a khela tundin munapo Galatasaray tan lonin ala khel mek tinani chu amai ro chu Como hian inremna anwa nei puya
compensation a hin Galatasaray hena sumpo an petel don ane loan fee AC Milan hena sum an pe bokang sum eng mazat an seng don tinani bercho Jamie Carragher po Alexander Isak Liverpool in senglu antum chungchanga thuthar aron nei veleya Isak senglu hi thil trun nia angai lo ni turangai anne Jamie Carragher chon Alexander Isak senglu hi Liverpool tuna an boina chinfel na turnia ke chon kangai ve lem lava player thatak tak an kol meka chung hauron chopal le tur chon ani hi chu chetak ani lem lava ma se Liverpool team hian tun din mona an thattok je lantir thei turin hun tha an neya Isak senglu kher hi thil trula kangai lo tin a soile ta khau mai Brighton team en goal make to Fabian Harzeler point ni jang khan thuthar aron neya an player kol laite an choti reng mai chu poi ati thu asai Fabian chuan tun din mona McAllister te Moises Caicedo Makukuraya Ian Busuma Leandro Trossard mai ba ka Joe Pedro ten kan team min chua san towa kan player than nei angchi te hi club lian ten min chu sak zel ani tun din mona po Carlos Baleba chu min chu sak tu min club lian jok ten thei top an chuale meka hei hi thil fair lo tak ani anni hi thatakin kan cher chuaka club lian ten min chu sak le zela keini tan din chan ve theina hun tha om lo ni bera kangai ani hetiang zela kan kal ani chuan player tha nei hi thil hlo om tak ani dona kan player nei thate an chuak anga an mani thlau tu tur leile ero thil har satak ani thung club te tan hei hi thil thalo tak ani tin asoi Real Madrid lampoin ni sangkhan thuthar an ron nei ya Barcelona le Villarreal te Miami lama inkhel tura thutluk na an siam to chu an pom ve lo thu an soi kan hriat tlan theu angkhanin December thla hen Villarreal le Barcelona te inkhel tur chu Hard Rock Stadium Miami lama khel turin ro manna an siama Spanish Football Federation suan thotran ni khan phalsakna an petowa UEFA lampoin hemi rotna hi phalsak turin FIFA hna an thlen sakto ane FIFA lam hian he rotna hi an pom sakange an pom sak lawang te ero thil nga mek ania hei hi an pom sak ani chuan European Top Flight League fixture US rama an khel ma sak ber ani theidon ani hemi chungchang hen Real Madrid chong kan soita kang khan do dal na thu an ron soya FIFA chon he thil hi pom sak lo tura an du thu le football kalphung thlau dang lam reng chu thil thalo ani thuin an thlen ani Robert Lewandowski point thu thar aron neya Komina Ballon d'Or an sem chua tura chandong tura arinte aron sahe Robert Lewandowski chuan Paris Saint-Germain player te an soilar chu ka hei hi thil fair lo tak ani komliam ta han en chuan Ballon d'Or don phu tak tak chu Rafinha le Lamine Yamal te an niya adni atang hen toema ber chandong turin ke chon kadu saka kadu sakna hi athlen dik ngei po karing ti hin asoi Chelsea lampoin ni zanama khan Xavi Simon chu an senglu thei arinom ta ni hin alanga English News ten an ron tar lan danen Xavi Simon chungchanga Leipzig le Chelsea te hi anin rem thei ta ni hin alanga Euro makta doi samrukin anin rem ta anne mimalin rem na po an nei towa tuna tanga reilo te anin senglu arinom ole khatichin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ga channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka soi tak meu meu ane like share le subscribe lom han tan min han la pui le ula thungai nom tak te nen kanin mo chau le zen don ne